shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Listen fast, getting slow, speaking fast like a roast, like a gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a big exterior. Interior, you know I'm here, get off. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Haryadi HRD. Konten kali ini adalah unboxing part Ninja 250R Cargo yang saya beri nama Simon, agar Simon kelihatan lebih menarik, dan kita belikan aksesoris yang standar saja, brother, seperti single seat, windshield, dan lain-lain. Sekarang kita mau lihat. Inilah pengiriman yang paling lama selama saya belanja online. Dia datang selama 2 minggu, brother. Sangat luar biasa menunggunya. Semoga Ninja 250R Cargo-nya mantap nantinya, brother. Dan kita lihat aksesorisnya, dan semoga ini lengkap. Ini adalah winglet. Ini berada di bawah lampu ala-ala Ducati. Ini sepertinya lampu 3-in-1. Aksesoris Ninja 250 Cargo saat ini cukup lumayan langka, karena motor ini sudah sangat lama, brother. Nah, ini dia lampu dan undertale. Ini undertale-nya, brother. Lampunya ada di dalam. Ini dia. Ini lampu stop belakang dan ini undertale. Ini adalah windshieldnya, brother. Di depannya ada merek Kawasaki Racing, mantap lah, luar biasa. Simple, elegan, dan keren. Waktu itu saya mau gila-gilaan di Ninja 250R Cargo sama lebih harga motor, dan dijualnya juga lebih banyak, brother. Tapi itu ada kepuasan pribadi, sempat juara satu kontes di Makassar. Nah, ini dia setir. Ini mereknya Bipro. Ini dia single seat. Ini single seatnya, brother. Keren lah. Ini adalah preload. Ini sangat penting, brother, kalau kita ingin main di sirkuit atau main cornering. Ada berapa item? Apa tuh ada kurang? Stang jepit, oke. Windshield oke, single seat oke, karbu
single seat oke, preload oke, winglet oke, dan undertail oke, lampu 3-in-1 oke. Satu lagi, full step. Saya pakai over racing. Spare partnya agak langka, mungkin karena sudah banyak generasi di atasnya muncul, makanya aksesorisnya juga semakin kurang. Istimewanya motor ini di tahun 2008, 9, 10, 11, 12 semenjak munculnya Ninja 250 FI injeksi langsung jatuh total. Oke, seperti itulah unboxing hari ini. Jangan lupa like dan subscribe karena kali ini saya baru buat konten Ninja 250R Cargo dan motorsport. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan nanti akan kalian lihat si Ninja 250R Cargo atau disebut Simon, nanti dilihat hasilnya. Bye.